أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتوكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا وقتی گم هو قحری کا گلک مهو چبکی أمي بحثاوي بكن. قالي مسلمانا دبي روجك زلام كات جم پیغمبر عليه الصلاة والسلام گو يا رسول خدا گو کا شیرتك لمبكا وصيتك لمبكا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جير قوت قو لا تغضب قو نقحرا. جارك دي أبزلام هاديسش پیغمبر عليه الصلاة والسلام را قوت قو يا رسول خدا کا شیرتك لمبكا. پیغمبر خدا جير قوت قو لا تغضب قو نقحرا. جارك دي ديسي أفزلام هاتش پیغمبر عليه الصلاة والسلام را قوت گو یا رسول خدا گو کا شیرتك لمبكا وصيتك لمبكا تشتكي جمرة بيجا. پیغمبر خدا ديس جير قوت گو لا تغضب گو نقحرا. قالي مسلمانا ام انسان جارنا كيف خوشا جارنا جي دقحري. وقتی گم هو قحري گرک مهو قحرا خوا كاربي ومحافظة بكي قحرا خوام هو كاربي دا قربيني. وقتی گو مهو قحري وبوي قحرا خوا مهو الگوري وي قحرا خو هري وي كنترول نكي مهو ازراري بدي. هم مهو ازراري بدي آيلا خوا دبي گو مهو ازراري بدي جيراني خوا دبي گو مهو ازراري بدي مملكتي خوا گندي خوا مهو زراري بدي زاروكي خوا. ادي وقتی گم هو قحرا خو كاربي كنترول بكي هنگي يه منفعاتي بديم هو. قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديثة كده وها قتبو ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. قتبو حسد جهبدو نكن وجهبدو نقحرن. قالي مسلمانا ديسة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديثة كده وها قوتيا ليس الشديد بالسراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قوتيا پهلوانتي مرخاصتي قوتبون نگو او مهو زورا خصم خوب بيا، بلكي پهلوانتي اوكو وقتي قوت قحري تكارب قحرا خوا دا قربينيا. ادي قالي مسلمانا وقتي قو مهو قحري مهو تشبكي. وقتي قو مهو قحري لقوري توصية پیغمبر عليه الصلاة والسلام مهو بيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معناوي أعوذ بالله أحفظ خوب خدا دكم من الشيطان الرجيم جوي الشيطاني قول لعنت لهات يكرن جرحما خدي هاتيه بهيفي كرن. يعني مهو حفظ أخوا جي الشيطان بكي إن شاء الله قحرا مهو يدرباس ببي. اگر قو ممكن بي وقتي قو مهو قحري اگر قو ممكن بي بشتي قو مهو قو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مهو هريش خورا دست الميج بقري. وقتي قو مهو قحري مهو رابوي بي مهو الشبيا بي مهو شخور روني چونكو وقتي قو مهو رونشت او قحرام هو كيم دبي. ترونشتي جي قحراتا نچو خو غير كا هنگي قحراتي هري. ادي قالي مسلمانا اف توصية پیغمبر عليه الصلاة والسلام ام انسان دبيكو ام بقحرن دبيكو بهنا مطنق ببي اي وقت بهنا مهو طنق بو مهو بيجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مهوش خوره دستلمێش بگرێ ئەگەر مهۆی رابووی بێ مهۆش خوره رونێ ئەگەر مهۆ رونشتی بێ مهۆ خۆگێر بگێ هەنگی ئەو قەحرا مهۆ یê çê mihô zirarê nadê hevalê xwe. Gelek însan wextê got qeherin meselan bêjin anêzî hevdûne jî lê belê wextê got qeherin dengê xwe bilind dikin. Çima dengê xwe bilind dikin? Çunku wextê got ji hevdû qeherîn qelbê wan ji hevdû dûr dibe. İnsanê got qelbê wan ji hevdû dûr bû dibe qey mesafe olarek jî em ji hevdû dûrin êdî dengê xwe bilind dikin. Êdî gelê Misilmana Pêxember aleyhissalatu vesselam tewsiyel me kirina mesela gotiya hesedê ji hevdû nebin, gotiya ji hevdû neqeherin, gotiye pişta xwe nedine hevdû yanî ji hevdû neğeydin, gotiye hûn ji hevdû re bibine bira. Gelê Misilmana Pêxember aleyhissalatu vesselam evan tewsiyel me kirina wextê got mihô li gorî tewsiye Pêxember aleyhissalatu vesselam herê mihôyê menfiatê bibînê. Qehr wextê mihô li gorî qehra xwe herê mihôyê zerarê bidê. Pêşiye me gotine însanê got bi qehrê rabê yê zirarê bibînê. Tê gotin bi Tirkî jî ev gotin tê gotin ofkeyla qalqan zararla oturur. Yê got bi ofka xwe bi qehra xwe rabê yê bi zirarê rûnê. Wextê got mihô diqeherê mihô nizanê mihô çi dibêje. Yani tiştê menfiata xwe mihô nizanî, tiştê menfiata hevalê xwe mihô nizanî. Qehr wextê got mihô wê kontrol neke, nedibin kontrola mihô dibê û mihô qeherî li gorî wê qehra xwe mihô hereket bike, cana însan mala xwe xira dikin, aîla xwe xira dikin, huzûra xwe ya aîla xwe huzûra teveka xira dikin bi sebeb çi? Bi sebeb qehrê. Gelê Misilmanan mesela di erebê diheb erebê tajon. Belkî riyayekî ye yek bi xeletî kete riyayê dîda. û got qeherîn tên xwe bi hevdû de aciz dikin yanî ne tişteke wextê got deqekê sebrê bikin tiştek nabe her kesekê diriya xwe diçe. Ama bi wê qeherê ew xeberekê ji wî re dibêje ew ji wî re dibêje û pev diçin, lev didin, sereyekî tê şikandin, desteyekî tê şikandin, aîle dikevine erayê de û ew şer mezin dibe. Bi sebeb çi? Bi sebeb qeherê. Yani ji bo qeherî û qehra xwe kontrol nekir ew qas zerara mezin jê çê dibe. Êdî gelê Misilmana gerek mihô qehra xwe karibê daqurpênî. Xuda Azze ve Celle Xuda Azze ve Celle di Qur'anê de wiha gotiya. Gotiye wellezîne yectenibûne kebaîrel ismi vel fewâhişa ve îzâ ma gadîbûhum yeğfîrûn. Gotiye ewanê got xwe ji gunahê mezin û ji tiştê fahîşa dûr digirin û wextê got qeherîn jî efû dikin. Yani qehra xwe bi cih naînin. İnsana efû dikin ev jî alametê ewan însanê baş e Xuda wasfê wa daye. Di ayeteke dî de Xuda Azze ve Celle wiha gotiye alametê însanê muttaqî. Gotiye ewanê got di feqîriyê de jî yanî di tengayiyê de jî û di ferhayiyê de jî diriya Xuda da înfaqê dikin û yê got qehra xwe di daqurpênin û yê got însana efû dikin. Xuda Azze ve Celle hij însanê muhsin dike. Însanê got qenciyê dike Xwedê hij wa dike. Yani Xuda Azze ve Celle jî pesnê evanê got qehra xwe daqurpan pesnê wa dana gotiye evane ji wanê muttaqîn e. Muttaqî yê got emrê Xuda bi cih tênin û xweşheramiya dûr digirin. Êdî gelê Misilmana wextê got mihô qeherî tewsiya Pêxember aleyhisselam mihô ji bîr neke, mihô bêje eûzû billâhi mineşşeytanirrecîm. İnşallah qehra mihôyê herê. Wextê mihô qeherî mumkin bê mihô ji xwe re destilmêj bigirê. Çima? Çunku qehr ji şeytan e. Şeytan ji agir e.
چه آگر دطفینی آگر دمرینی آف وقتی آگر کی پیکتی بیت آف کی لیکی او آگر دطفهی ادی قحر جی شطرف شیطان ویا شیطان جی آگر چه بوا وقتی گو تری دستلمش بگری او قحر يه بطفه او قحرام هو يهري بهنام هو فرح به وجنوكام هو الهفدو روني وباحتياجام هو تشيا مقصدام هو تشيا دردم هو تشيا هو الدردي هفدو فهم بكي ومهو عيشة هفدو ام بيجن مهون بيقوم هو هفدو بيخ ازراري دا مهو عيشة هفدو حال بكي قال لي مسلمان حقيقة اف وصيت پیغمبر علیه الصلاة والسلام زحف او نملینا وقتی گم هول گوری و وصیتا بکی تزرار نای سرم هو مثلا ام بیجن جاند مالا دا جبونا گوش هفدو غلط فهم دکن و دقحرن ادی دبیک و سببی گو ام بیجن زرار دن هفدو اورنک ام بیجن زلام بلکی درکت یه دربا چوه شورش دروا جم حوال خوایا زو نهات مالی وقتی گوته مالی پیرک جرد بجه بتیل کوبوی او جد بجه دقحری بما سريتا بيتشي حساب جمت فرسي هما الكوبو ملوربو پیرک به حیرام نشتکی گوت متمراق کری بنا يعني ولو دقحرن هبدو فهم ناكن حال بكي گرک مهو هبدو فهم بكي مثلا وقت قماتي الكوبوي او جي بالفلان دفري بوم تعيش مظن نابي اما بوي اوفكي بوي قحري وقت قو خبري وزورا هبدو هرن هنجي دبي سبب قو مالا خوشي خراب بكن يعني دف جهبدو بردن جهبدو بغيدن حقيقة ولو يقلب مسلمانا قرك مهو قهداري قحرا خوبي مهو كاربي قحرا خوا دا قربيني ادي خدا عز وجل ما بقرين جوا انساني قو قحرا خوا دا قربين يعني كارن وي قحرا خو بجه بينن اما قحرا خوا زطم تكن قحرا خوا دا قربين انسانا عفو دكن دطنقاية دجي تفرهاية دجي انفاقي دكن وقنجي دكن خدا عز وجل ما بقرين جوا انسانا وخدا عز وجل زاروك ما صالح بكي خدا عز وجل ديوباوي ما عفو بكي خدا رحمل ديوباوي ما بكي چوكو خدا تعالى ام علمان نبي دعاء قوتيه ديوباوي خورا دعاء بكن بيجن يا ربي ترحمل وابكي بچاوا وقتيگو اما بچوك بون واجي رحم المكريا اد يا ربي ترحمل ديوباوي ما بكي بچاوا وقتيگو اما بچوك بون ديوباوي ما رحم المتكر وخدا عز وجل ما وزوريتا ما بقريني جواني قول ميج دكن ولسر الميج اخوا دوام دكن خدا عز وجل دعاي ما قبول بكي خدا ما وديوباوي ما وتمام مسلمان عفو بكير وجا قيامتي خدا عز وجل د دنیا دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما و مجعذاب ایگیر محافظه بکی خدا عز وجل زارو کی ما صالح بکی خدا عز وجل مال ما مملكت ما أهل ما تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز وجل وی عذاب گوش خدا پی و کس نکاری راکی وی عذابی جسر مراکی خدا عز وجل یکیتیا مسلمانا چیکی خدا عز وجل آلی کاریا مسلمانا بکی خدا عز وجل قوت ابدی مسلمانا صبری بسر ما و تمام مسلمانا دبشینی لنگی ما و تمام مسلمانا ثابت بهلی والقارش کافرا آلی کاریا ما بکی قال مسلمان هو دعاء دوام لي بكي دعاء عبادة خدا عز وجل بيجي اگر نج دعاء وبانا ما قيمتي وهبو ادي دوام لي مهوش خورا وج آيلا خورا وج مملكتي خورا ج امتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام را مهو دعاء بكي خدا عز وجل دعاء ما قبول بكي خدا عز وجل ما بهيفين نكي خدا عز وجل د دنیا د جقن جيب دما
دا آخرت دجی قنجیب دیما و مجعزابه گیر محافظه بکی خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن خداش در راضی به انشاءالله.